Shalom, menjua-jua manbanta krina setun si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa kita ibas jambur setun ta ngerana kita kena kata dibata ibas kami genduari i wisata grafika Cikole Bandung. Sada kesempatan ibas Pak Senda banci kita jumpa ibas jambur setunta. Tetap semangat setun, ibas ndalani ras makaikan kesempatan si berikan dibata manbanta. Kata dibata sejadi pergegeh manbanta. Ibuat ibas sada Yohanes 2 ayat sada seh 2. Kubacakan bagaidan nina, o anakku, si enda kusuratkan manbandu gelah ula ibahandu dosa. Tapi adlit kalak si rebahan dosa, lit kap kelang-kelang ta mindo mandibata. Eme Yesus Kristus si ndalankan si bujur. Ia nanggung hukuman ta erkiteken dosanta mandibata. Gelah kita i perdamaikan ras dibata, jana labo dosanta saja, tapi pe dosa-dosa kerina manusia. Sehijenda penggenta, mari ras kita toto. Bujur Tuhan dibata, ibas kesempatan enda, ibas wisata grafika Cikole nari o Tuhan dibata. Banci kami ngerana karena katandu, banci kami megikan katandu. Tuhan bujur ibas kesempatan sini beri kendu man kami. Pasu-pasu kami o Tuhan dibata. Ibas kami ngorati katandu, gelah katandu enda banci jadi pergegeh, jadi ampang-ampang kami. Ibas kami ndalani wari kami, wari-wari sini berikan dibata man kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas sada kerajaan si melang, si mehaga, si perintah sada raja si bijaksana ia. Ibana sada peraturan guna ketertiban di tengah-tengah kerajaan nandade. Peraturan nae mekap ise kalak sinangko entah ise saja rakyatna, entah serdaduna, entah penjagana sinangko ibas kerajaan nae maka matana i congkil entah pai ipulditkan. Ras endang goi peseh krina man rakyatna. Ibas sadawari rehme sekala si pengawal raja nina bagenda. Oh raja, uga ngikat di si baneng. Kaikin nina raja ndade. Engkau kak tertangkap anak ndu nangkau iya nina. Maka rempet jengang raja ndai. Maka nina baba anak kundai ku jenda. Raspe baba pisau ku nina. Maka mulihkan pengawal ndai. Ilegina anak raja ndai bagai pe ras pisondai ibere kena man raja. Maka nina raja ndai man anak nandade
manggom tehdo peraturan si kubahan ibas kerajaan kuenda nina. Kala sinangko maka matana ipulditkan entah pe icongkil. Maka lapang anak raja ndai natap raja mungku iya. Maka ibu raja ndai pisau icungkilna matana. Labau mata anak ndai icungkil tapi mata raja ndai sendiri icungkilna. Maka nina man pengawal ndai. Enda mata singgo kucungkil jadi penembus dosa anakku nina. La pantas raja ndai matana icungkil. Janah labo ka pantas anak ndai tetap matana dua. Erkiteken ia ngonang korikutkan peraturan silip di tengah-tengah kerajaan endandai. Tapi bagenda mengilakaukan raja enda git yang gancihkan hukuman silip ibas anak nandai sisihman anak nandai. Gelah anak nandai tetap selamat. Anak nandai tetap juah-juahan. Perban kelengna atena nandangi anak nandai. Seni naras turang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah ogen tandai jelas kal ikatakan. Maka kita pe seni naras turang ibas perdalang kegeluntah. Maka situhuna ibas dosa-dosa sini lakukan kita selama indah. Selama kita pe enggo jadi kala sirkini teken usurakang dosa siban. Harusnya kita ngeipakukan, kita artina igantung, kita harusnya mbaba dosan tandai. Bertanggung jawab kita harusnya karena dosa-dosa tandai. Tapi bagem sidah perkuah ate Tuhan Yesus ku tengah-tengah kegelung krida manusia. La atene kita beneh. La atena kita mati ibas dosanta. Maka ia sendiri jine nggancihkan nanggung krina dosa dosanta dade. Tuhan Yesus ngoi pakuken ikai persilang. Ngalami siksaan-siksaan si luar biasa lah berkitekin dosana. Tapi berkitekin dosa-dosanta krina manusia. Mutus kesahna mate ia ikuburkan janah warisi petulukan ia ngoka menang ibas kuasa maut mari. Ras ise kala site manbana maka ia pe ngau ngalaukan keselamatan deh. Alu bege maka ngolit sin jembatan kita. Si menghubungkan kita manusia si perdosa dai ras dibata si suci dibata sila dosa Nggo dibata nggo Tuhan Yesus si babai kita ndahi Bapa Luar biasa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu persilang. Guna aku, guna kamu, guna kita krina manusia. Gelah ulah sadape kita benai. Dibata tuhu-tuhu kelengkal atena manbanta. Dibata tuhu-tuhu la atena sadape kita artina dabuh kubas kuasa dosa. Baliras raja ndaipe ia uga yang gancihkan hukuman sisihman anak nandai ia ngalo kenca arkite kelem atena. Tuhan ta Yesus Kristus lebihan asase turang rasenina. Maka ninandai ijenda arkite kan kita enggo tebus dibata. Enggo kita artina i bersihkan Tuhan Yesus ibas
kuasa-kuasa maut nari. Maka pemindon sisih man bantah. Ulanai kita erbahan dosa. Ulanai kita erbahan silangan nate di bata. Tetap kita erpengedes man Tuhan. Tapi Nina, kita biakna manusia. Kita kalak singgur kini tekenepe. Rikutkan artina godaan-godaan iblis si setan megati kal kita ndabu dengar ku dibat ku dosa ndadai. Tapi Nina Tuhan Yesus, aku engkau menjembatani kamu. Amina kam giar dosa. Tapi ada kami man bangku, maka aku bersihkan kamu. Gelah kam artina banci berkomunikasi ras di bata Nina. Engkau ku tanggung dosa-dosa andu Nina. Ras aku engkau perdamaikan kam ras di bata. Maka labo saja dosa-dosa anta i perdamaikan. Tapi dosa-dosa krina manusia situ man bantah. Maka senina rasturang si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Mari dage si pakaikan kesempatan sini berikan mandibata ku tengah-tengah kebunta. Ulah si sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu silang Ulah si sia-siakan darahna si mambur ibu Golgota Ulah si sia-siakan kesahna sehingga yasam kena man banta kerina. Kita patut mengatakan bujur man bata arah kai, arah perbahanan kegulunta, arah kita ngikut kenia, arah kita pembadiakan ia, arah kita naksikan ia segedang-gedang kegulunta. Ras tetap kita dagai mindo pergegah mandibata ibas dalani wari-wari kegulunta. Ulah si pakaikan gegeta, ulah si pakaikan kengasupenta, ulah si pakaikan kepentarenta. Tapi tetap si mendeskan mandibata, maka di bata tetap singkawali kita. Laki tambiar ibas dalani wari-wari kegulunenda, adi di bata sinamani kita. Maka senina rasturang setun siklengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas tahun 2020 dah. Tahun pengharapan, tahun pergegeh, tahun perjembah, tahun anugerah Tuhan si luar biasa manbanta. Labo saja dosa-dosa antang encang gue tebusi Tuhan ta Yesus Kristus. Tapi dengar pemerintah di bata si luar biasa si enggoi sikap kena manbanta. Guna ngalaukan kena pemerintah di bata si mungkin iwas pak saya ndak terbunyi dengar manbanta. Maka kita harus tetap setia. Harus kita meritakan berita keselamatan manturang rasnya kasideban. Ingat, maka keselamatan labo hanya untuk diriku sendiri, labo hanya untuk dirindu kangenca. Tapi man krina jelma sebab kita indah krina ciptaan di bata, kita indah krina bekas tinepa di bata. Maka lalik sada peatena kita indah tinepanai benai, lalik sada peatena tinepanai nilah ibas di bata nari. Tapi surah-surah di bata, maka ras kita tetap ras di bata. Ras-ras kita artinya rende-rende remeriah ukur. Muji di bata di tengah-tengah kebeluntar teman-teman kasideban. Maka ada dia dah di bata kita sada kerinana. Ada dia dah di bata kita remeriah kerinana. Maka enda menjadi kemalaman ate mandi bata di tengah-tengah kebeluntar. Maka si pakaikan dagai tetap kesempatan silit ibas kegelunta seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Amin sadak hal sikiti pe silakaukan lah ibas gelar di bata gelah sidat kemalam ate. Maka terpuji Tuhan di tengah-tengah kegelunta.
Mari ras kita tutup. Bujur o Tuhan di bata, arah katandu sini bagi kami ibas pasenda, muluhi ipegegih kami, maka kami berharga kopeken ia adap-adapan Tuhan. Kami ernilai ibas adap-adapan Tuhan. Gelah atendo Tuhan, arah kami pe bancika embar karya besar, amanah agung, singgo berekendo man kami. Pasu-pasu berkati kami kerina Tuhan di bata. Kelaibah pedalan kegelung kami tetap mujiras pemberiakan kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan Yesus Kristus. Sehijenda perjumpaan ta warisan daenda. Jumpakah kita ibas kesempatan sireh. Tetap kita semangat setun. Tetap kita pengedes mandi bata. Sipakaikan kesempatan silit si seken di bata man banta. Haleluya. Amin.